Koji mi... Ti ovo snimaš ili šta? Snima, ovo je doslovno. Našao sam duvan koji mi je ispao ovdje prije 15 minuta. Kuca da se ne vidi. Ja, barman se čuje. Da stavljaš i do meni bi bilo ovo zakon, ja bi bak sam malo. Pepeljani opušti, napadanu puka, totalno sam puka, 100 godina hajduka, ajmo, totalno sam puka, 100 godina hajduka, 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 tu se živi i u znoju starost čeka. Sjedi s nama i dušu okrijepi, nek ti nebo puteve osvijetli, nek ti snage da. Ovo je naša krv u peperu i vinu, u mojim venama, ocu, bratu, sinu. Ovo je naša krv u srcu koje vri.
svaki njezin krov. Tu za stolom pred oltarom prijatelj je isto što i rov. Sjedi s nama i dušu okrijepi, nek ti nebo puteve osvijetli, nek ti snage da. Ovo je naša krv u pepelu i vinu, u mojim venama, ocu, bratu, sinu. Ovo je naša krv u srcu koje vri. To reci svakom putniče, gdje god da pođeš ti. Ovo je naša krv i neka svako zna. Ovdje se umire sa zdravom Marija. Ovo je naša krv u srcu koje vri. To reci svakom putniče, gdje god da pođeš ti. Ime za Brazilna može popuši kurac, ovo nema nigdje. Mamić plače, gleda zašto ovo Zagreb nema. Zašto? Oni će u travnju napuniti 100 godina. Ovaki navodni.